Na piču ti beží ten fighter, to potom... A dobré asi. No ale už sa mod rozbieha. Halus, to prečo ti takto? Držím úplne kríž. Mám to natočené, pošlem chlapcom. A už ho máš naspäť. Teraz ti ujde hore. Letíš úplne na kríž. A sme na draho, paráda. 30, 20, 10. Už sme na zemi. Minus tu mi píše. To bola taká hmla, že kokpit bol hore. Vidíš, autobrake design.